Ka wakarewa taua rā ko a te maioha maitea te tonu o te tangata ki te wairua ka mihi. O te anō ka eke atu rā ko taua maioha ki runga ki te pua o te wenua ka mihi. Nau mai, piki mai, kake mai rā ki te kupu o te uru i tēnei wā. Me te mārama ko ngā pauare e wakamaru ana i tēnei ōtaka, ko ia ko te reo irirangi o wanganui, ko ia ko te reo irirangi o rangitāne, tatu anō ki te reo irirangi o te korimako o Taranaki. Ko ia e tuake nei i tēnei wā. Ati anō ki tā tātou nei pūrongo tuatai, kei te mākuru tonu te roimata ki te wenua, o te āhuatanga ki tēnei koro ki Manu kia Archie Hurunui, uri no Taranaki maunga. I ngā rā kua i pāke nei, i tae ake atini a mano, ki te a, ki te tuku i te kura mai aro a tonu, i te uranga mai, o tino i te uraanga, i te tiki te kō atu o Aratanga, kia Archie Hurunui tonu, i tū ki te marae o Te Wai-o-Turi. I tai whawhati a ngaru maioha a ngaru aronui, rātou ko ngaru nuku te mā ara ki ngā wai o Te Wai-o-Turi i te mātonga o Taranaki, ki te ura i te kō atu o te manu taiko a Archie Hurunui. Tonu mai mo te roanga ake o tēnei pūrongo. Ka ngunguru te tangi ki a Archie Hurunui i tōna ura kō atu. Ko te kaupapa matu o te anō ko te tāonga nei, ko te tangata nei, Archie Hurunui. Neke iti atu i te kotai tau mai o tōna matenga. Ko ia tēnei kua tai ki te rā, e ura i ai tana tiki o te anō tana ko atu o Aratanga. Me te mārama ko ia tēnei, ko Archie uri no Te Wai-o-Turi nei, tēnei o ngā iwi, o roto o ngā rauru kitai, ngā tiru anui o ki kei konei. Me te atu apu no o ki ati anō Anei. Tangi aro rangi atu ana ki ai mō nāke kātai. Engari kārua ko tana wāna, ana tamariki tōna oaranga tira, ko rātou tēnei, kei te toitu tonu nei te ao, ana nore e tuku aroa, e tuku auina, ana kei konei rā hei pou mō rātou meki. I muri aro anui te iwi ki tēnei Puna Kōrero, ia Archie, ko ia te pau wirinaki mo ona marae maa, ko ia anō te manu taiko i wānga i te reo me ona tikanga ki te marea. Ko ngā mana i ko ia e tēnei tangata, i tēnā mana, i tēnā kaumātua, tēnā marae, tēnā pūrākau, tēnā o ngā iwi. Huri noa, ko ia ko Archie tēnei kōrero ana mo tōna kaha. Ki te ao Māori o tino ki tō tāua kenei ao, e kia nei ko te mana o ngā rauru kitai. I te wā e ora tonu ana koe, e koro, e Archie, ana e nui o mai ko koe tērā i ui koe aere i te nuku o te wenua, ki roto i o apu, i roto i o iwi o Taranaki nui tonu. I no mai koe hei Puna Kōrero, hei whitiki o te ki, ara hei matua mo te kōrero. I no hoki koe hei pau irinaki mo te iki mo te rai. Nō kā mate nei ara e nui ngā ua i te wā o te ora. Engari ka kite anō e te i atu ua kua pua wai mai o tō matenga. O tauira kei te pua wai, kei te pi ake. Nā urai nā tāonga i tārai ki roto i a rātou. He mea tā moko nāu. Ana tēnei e tupu nei. Nō reira koe rā tonu me ki te tōu o tēnei o ngā pou kōrero. Koe riro atu nei ki te pōa koa ia kei te mate. Koa mate ake nei eia, kei te ora tonu eia, maroto i tana wānau kātika. O te anō maroto i te unga me te nui tonu o ngā tāngata i wai iaia. Ko aku uri tēnei uri o ngā rauru kitai o Ngāti Uenuku o te rā o Taranaki nui rawa, e toe tū ana aia i tōna o rangatira i ana tamariki moko puna, tainua ki ana tauira tuamaa. Te ara piki rā no i te ara tāngai tā piki rā taku whatu ngā kau e tū rā koe ki te kai a tō waka. Uri hia rā te tiro ki muri.
Wai honai mātou rā ko taui. Tui wira ngai e hawe ngangi atu ana ki a koe mātu atu rā e hoa. Ko mutu rā tō wā ki konei ki te ao kikukuki e ngari. Ko o mana kohi ku wai homai mātou mā ngauri. Mā rātou tiki atu, te whakaari, te whakatinana atu rā i o moi moi a. I a koe i konei te papa ko rātou tēnei wā. Nō reire e hoa. Whakatakatua atu rā ki te rire o te rangi, te ai o te rangi, te mamange o te rangi. Wai o rā no whakarite e rā mā mātou. Ki tai atu rā mātou ko tātou katoa tērā hei taua wā. Engari tēnei wā, ko mutu te tangi, tērā atu o ngātou. Engari tēnei wā, te whakatau i a koe, e tau, e rarau rā e hoa, iha. Kei te ngutu ko okori makomanu. Paororo tia tō ia o kupu ko koe te reo irirangi o te rangi. Ka i ko tonu ai a ngā kautangata i te ao o matao rānei. Rauru Broughton pui, te reo o te uru. Ka tia ke rā e koutou katoa i tai ake ki te wakamorimori i te aroa ki runga i a Archie, ki te kōpani i taua aroa tonu ki runga i a Archie ko tōna wānau au tia no rātou te kiripāta i tonu. Karanga mai rā koutou, mai i ngā Uenua, mai i ngā roe, o tia no mai i ngā oitua. I taua tu rā, ki te tangi atu rā, ki tēnei. A tāunga a tātou, ka tai kārua, e Archie ko koe tonu te reo irirangi o te rangi e tūnei. E paororo ana tō reo mai te rangi ki te Uenua. Ka mautonu rā, ka mautonu rā, ngā maara, o tia no ko mariri ngaru tēnei e tūnei, e tūtonu a ke nei kia koe. No rere kei te au o te kupu o te kōrero, o tia no kei te matua, tira a mai rā i te awairua. Tū mārangaranga ke au i tēnei wā e tewi e, rā ka maiangi a tonu atu au ki te rangi e tūnei. Nā ka wati rā, aku paru rau ki te uta, ki te tai, aia ara. Nā ei kawe atu rā iau ki te maunga o rua peu e tū mai rā ki Ngāti Uenuku. Karanga mai rā kūtau kei ngā uri a Ngāti Uenuku o tia no oroto ana mai o tērā waitua uka papa nei. Karanga. Ana, koe ia tēnei ko te pūrongo te waia kenei, e aro pū atu ana, ara ki te waka manawatū i ngā ware kua waka oungia ki unga i te marae orai ki i. E marae tēnei, kaua mo te iwi ana e, o tia no rā mo te āpuri nui tonu. I tai ake tā mātou nei kai pūrongo, a eru e rere kura koe ia tēnei. Ko tae mai te iwi i runga i te karanga o te rā. A akua rangonana e te anu i te ata, e wairua maana, e wairua mana au a kōnei. Kāre kore e rā tino waka ira tēnei mo Ngāti Uenuku, mo te roe o te Waimarino nei, o tino te apuri whānui o raiti i. Nā rungi te kaupapa kua waka au tia tō rātou marae, kua waka au te ware tupuna nei, ko te wakaro tai ki te wakapono me tō rātou ware kai. Arā kua ua kina ngā tatau ki te iwi whānui. Ko tēnei kaupapa, he kaupapa mo te iti me te rai, me te hapori wānui o te Waimarino. Nei ko te take i karangahia, e te tini me te mano kia tae mai ki tō tātou marae whakanui ai i tō tātou warepuni, o tirai i ngā pau ware katoa o tēnei marae. It's an auspicious occasion for the marae, and in particular our whānau, our hapu, our iwi, and more importantly our hapori. Gives an opportunity for everyone to connect and reconnect back to their marae. So e tū tō tātou rā whakanui o tō tātou marae. Nāna. Kua roa ngā tatau o tēnei marae e kati ana ko te mate uru tā te take, ā kua waka autia ngā ware. Kua roa nei mātou e kimi nei he moni, hei piki ake te ora o tō tātou marae me ki. Kua roa nei ia e noho pauri ana, e noho rawakore ana me ki, me pono te kōrero. Nō reira, nā runga i te moni kua whiwhi e mātou mai te kāwanatanga, arā ko kānoa tō rātou ingoa, o tira me te tautoko ake o te puni kōkiri, me Ngāti rangi iwi, kua tae mai tēnei rā.
whilst COVID-19 prevented us from being open with the challenges of the that we've seen within the pandemic. This gives us an opportunity now for our whānui to be able to come home for kaupapa ora and to bring their loved ones home, those especially that have passed during the pandemic. So we're really pleased as a whānui, as a hapu ina iwi, that ana kua tūpera ngā tatau o te marae i Anei, I rongo i te āhuatanga hou, me ki, so whilst everyone has the opportunity to come home now, that we are now able to practice our COVID-19 response plan. E ara i te mea nā Ngāti Uenuku tēnei marae anake, I wakatū tēnei marae mo te āpori katoa me ngā wakapono katoa. Kua roa nei rātou e tautoko ana, e aroha ana ki o tātou marae. O tira ko te karanga ki ngā hāhi, kia tae katoa mai tātou te hapori whānui o Raitehi, o Ohakune, o Te Waimarino, kia tuku whakaaro ki tō tātou tupuna ware, kia tuku aroha. O tira, kia tuku ngā inoi ki o tātou matua nui te rangi, ngā atua katoa, kia umai tō rātou tōmarangi aroha ki runga ki tō tātou marae, o tira ki runga ki a Ngāti Uenuku te tuake nei. The multiple businesses and communities and whānau that have given not just money but also resource, support and time into the marae has also, that is invaluable. And so as we are grateful and appreciative of the funding that's been received, that we equally treat those that we received in kind to open the marae to celebrate today. Ko te āpori e kai tai ana e āpori piripiri. Ko te marae o Te Puke e wakakotai ana I te āpori o Raitehi. Iriwere rerekura, te reo o te uru. Ka ti eru tēnā ramāti koe, e ko uru maki atu ki tēne o ngā kaupapa uua. E tū e ngā ore, e tū rā e ngā pou o te marae. I tai ake rā, me ki te iti tēnā I ki runga I a koutou, I rere ai te hau o te kawa ki runga I a koutou, tēnei kua hau ora mai nei, tēnei kua tū te kawa mai nei, nōi karanga mai. Tēnei o ngā marae o tātou o tō ana mai, ara me ki te taumaru roa o tō tātou tupuna maunga, ara e tū mai rā ia koro rua pe. E koa, rawa atu no te ngākau, te kitea ke I te puawaitanga o te marae, ana I te uita tonu o te iwi, ki eke ai ngā kaupapa katoa, ara kia tika ai ngā mai o te anō, nā te piri o te wānau, nā te piri katoa o te roe me te āpori nui, ana I tutuki ai, ngā mai waka ira, ana I runga I tēnei o tātou nei kāinga, karanga mai, tēnā koutou. Kei te kōti I tonu au o te maunga o rua pe ui tēnei wā, kei runga o pare e te taitonga. Nā runga I tērā, ka pare atu au I te au, kia tai atu au ki te tonga, mai o te roe, Anei, ara o rua pe maunga, kia tatu atu anō au ki te Horowhenua o tino ki te Manawatū. E a taku take ki konei, o ti anō e kaupapa ko ia tērā, ko ngā whakataetae Manu Kōrero nei. I taia ki tā mātou nei, kai pūrongo, ia tema emi, ki te wakarongo ake, ki te I tira, kai kōro, tamatāne, tamawaine rātou o te rāroe, e waka aratau nei, e wakarite nei, ki te tū, ara I runga tonu me ki, I te tauranga o te kupu o te kōrero. Kāti, kia uiua rā ngā mata, kia mātakitaki ake rā tātou, me te areare atu ki tēnei o ngā pūrongo. Ahakoa ngā kūrarurarutanga ki ngā whakaharatau mo te kaupapa o te whakataetae ngā Manu Kōrero o te Manawatū Horowhenua mo tēnei tauira te kaumā ono te pakeke a Paunamu Kapalina te mana wai wharehinga kei roto ia I te wāhanga opei te Hurunui ko tāna me tutuki te mahi ahakoa te aha me pērā no hoki I ona mahi kirunga I te papa whetupōro. Te whakatutuki I ngā mahi katoa pera I te whetupōro anō nei I ngā āhuatanga o te kura, ngā mahi o roto I te kura, me te whai wā mo te mahi te Manu Kōrero anō hoki, aronui ngā mahi, te aroaro. Ko take kaupapa kōrero, ko te ao hangarau, te kura haumu e nei rā. E kore tātou e tā te karo I te ao hangarau, I ngā āhuatanga o te hangarau I ngā Anei rangi. Ko Pātehua rahi, te tahi o Kupau matua, ko whae rina no hoki e hara mai I e tahi wā ki te
whakatika, mena kei te āhua raruraru au i ngā kōrero, kōku mātua, kōku kai mātua anō hoki, e whenai au. Ko Jalen heke tū Blake Kaiwai, e te kaumā-waru tōna pakeke, ko tōna tino wawata, kia whai wāhi atu ia ki te whakataetai poi tūkohu nui o te NBA, hei kai tākoro. Ko ia kei te wāhanga o te korimako, ko tāna, ko te ako i tōna kōrero me tana kotahi, he uaua rawātu, he wai i whai āwhina ia i ana kaiako me tōna whānau anō hoki. It's show me where to look, don't tell me what to see. And basically it's like a general speech about leadership and, you know, such huge losses recently with like Moana Jackson, Sawira Gardner. There's like an urgency for our future rangatira to rise. And yeah, that's basically what my speech is about. Are you happy one day to be a leader yourself? Yeah, hopefully. Yeah. One of my dreams is to be like, become a doctor and like give back to my iwi. Basketball's been a really big part of my life for the past 10 years. What else? Kapuhaka, singing, anything musical pretty much. And just hanging out with whānui as well. Ko niki pē whairangi no te tai rāwhiti, e te kaumā-whā tōna pakeke, i timata ia ki manukura i te timatanga o tēnei tau. Ākora rau pai ia ki tōna kura hau, he wai, e harako ia i te tau hau ki te ātāmira o ngā Manu Kōrero, i tū ia ki ngā whakataetai o ngā Manu Kōrero ki te tai rāwhiti i te rātou. He kai kōrero ia i te wahanga o rāwhiti i haka. Ko taka kaupapa kōrero ko te aohanga rau te kura hau, moi nei rā. Engari anō kei te whakahea hau. Ko te aohanga rau te kura tahito, moi nei rā. Ki au nei, ko te hangarau he mea tahito, he maha ngā tauira mo taua kōrero, hei whakawhānui. Ko Māui, tana here i te rā, hi te ika nui, te ika e noho nei tātou. I tipu ake au i te reo Māori, nā tērā ko te kapahaka he tino pukenga nōku. Ai. Tātai arorangi, tino rātou ki au wamahi te pānui ngā whetū, te rangi. He whiakotanga nui tō kōhai Cherrington i roto i tēnei whakataetai. I tū ia hei kai kōrero i tē rātou hoki, e tino ngākau nui ana ia ki ngā mahi hoi waka, ko te manako ia kia pai ake tōna tū i tēnei tau, kia toa ia i te wahanga rāwhiti i haka. Ko tāku kaupapa kōrero ko kia tūpato e te iwi, kei horomia tātou e te taniwha upoko mata ngaro. Me tūpato tātou ki ngā momo rangatira, ki ngā momo mahi i whaia nei tātou. I ngā wiki ko mahue i māwiwi haere au, i āhua uaua māku ki te ako ki te mau i taku kōrero. Engari, nā te āwhina o ngā pauako ki konei, nā te puku mahi, nā te whakawhau wera kōreri au ko hikaka. Ko te kauhoi, ko e nā taku tino hākina kina, he mea nui tērā ki au, he hea tāke ki te haere ki ngā taumāheke o te ao. Engari, koe nā tētahi. Ko tērā atu ko te kapahaka, i tēnei tau kei te tūau ki te tauho manukura, ki te haere ki ngā whakataetai ā-motu. He kōtiro ngā kaumahaki a aria kōmene e te kaumāwhā te pakeke. I toa ia i te wahanga a tāturi kara ki ngā whakataetai ārohe i te rātou, i whakakanuhi ia i te rohe ki ngā whakataetai ā-motu anō hoki. I pāki aia ko te mate kōwhiori i tēnei tau, nā whai anō i raru katoa ia me ona mahi kura. He wei, kua piki te ora ki aia i nāenei, ko tāna e whai nei kia toa anō ia i te wahanga a tāturi kara e rua karapipiti mai nei. My topic this year is co-governance, and it's to ensure we as Māori have a voice in this country. And like I talked about last year, my speech was about how Ngāti Kauwhata marched to Manawatū District Council and demanding a seat on the council and a Māori voice on the council. Yeah, it was challenging at one point, you know, because I did end up getting COVID, but the teachers and the students of Manukura and plus my whānau, they all helped me and supported me through that time. Yeah, so it was okay.
Ka tū ngā whakataetae Manu Kōrero o Manawatū Horowhenua, hei tēnei rāmere te tua ngāhuru o pīpiri ki te kura kāreti o kuini iri hāpiti ka timata hei te iwakaraka o te ata, te mihimi te reo o te uru. Wei karanga mai, kōtau rā, kei ngā manu kete, ngutu kete, ngutu tāra i te kupu o te kōrero, i kaka nei, rongotonu ana i te mauri ora i roto i a kōtau, o nei, ki tū, kanoi ki te kanoi, i tēnei tau ki tō kōtau roe o te Horowhenua, ara Manawatū. Nā, tū ana te manawa i tēnei wā, me te marama i te tau kua ipa, ko te ipurangi kē tō kōtau o a aere. Engari i tēnei wā, koia, kua ea mai te ao, nā runga i tērā, ana kua tū mai kōtau ki mua tonu, ki runga i te ata mira, me te tūake ki mua tonu i a kōtau nei, karangarangatanga, kataia ki te matakitaki a kōtau i tēnei rā tonu nei. Nō reira, kei ngā manu o ne ngā karanga mai kōtau, he puna kōtau. Mā nei mai, waka mauri, waka iko, i a kōtau, kia kōkirikiri, waka mua i kōtau, i roto i a kōtau mai i katoa. Nō reire, kai ngā manu, me ki pēnei, riu i te kupu i te kōrero, riu i te kupu i te kōrero, karanga mai, kawea, amo ia, ngā taonga waka mirimiri, hei oranga, mo te nāianei, me te apopo. Ka uri rā taku aro mai ngā manu o kōrero, o roto te roe o te Manawatū Horowhenua nei, ka tono au ki ngā manu wāpea ana. Ka tia ngā manu wāpea, nau mai ki taku tā waka piripiri kōtau, mā kōtau au kawe ki te awa tupua o Wanganui. Iawi kona i te awa tupua o Wanganui, tērā ia Ngāti Uenuku, tū ana me ki te ware o te anō tēnei kaupapa ki anei ko Yukau. Ana kei te wānanga tia te take mo te Uenua, me a kia taua Uenua rā ki te riu nei o Wanganui, anei rā te pūrongo. Ko te whenua i tūwai a Uncle Whanganui te kaupapa kōrero. Hioi anō, ka angaia te tuapapa i runga i ngā mātāpono Māori. It's extremely important to start from our values, our lens, and for us that means te awa tupua, koau te awa ko te awa koau, and of course te tomakana, toitū te whenua, toitū te mana, toitū te kupu. And to uphold our values in a way that it's permanently seen through this. Extremely important from our point of view, of course, is the return of our lands, and so presently we're working through that and having discussions with positive discussions with justice. Ko Sarah Delamere te kaianga o tēnei kaupapa o. This is an incredible project. Prior to this project I was involved on Expo, so managing the New Zealand Pavilion for Expo and telling the story of whanganui through Expo. Yeah, but this has kind of taken it, I think, to the next level, really starting to work with the community and for something that will really, I guess, help the community at a kind of grassroots level. E ia no te iwi kia panunitia te punaa o te ture. Little Johnny is arrested by the police. Little Johnny should immediately have the right, just as he has for a lawyer, to have whānau representation, and immediately you've got the whānau part of that, the thinking of the system, and from there into a court system that ensures that our whānau are there. It's a collective approach, not an individual approach, which is, unfortunately, it's been imposed upon us, this kind of individualistic system that, we only see Ken, we don't see the rest of the whānau. Well, I think actually in a overall context, it's critical that we start thinking and believing in our values through a collective lens, through a whānau-centric lens, and of course hapu, iwi, and as a community. Doing something that provides better outcomes for Māori, better outcomes for everybody who not only uses the court,
but actually, you know, provides a more restorative focus to justice and just supporting people, so that actually, you know, the court is the last resort, you know, like actually it's about trying to find ways to support people and help people before they get there, so they never have to get there. So it's really, I think, you know, for me, it's a really rewarding project to kind of start to think about how we can really help people and provide those better outcomes. Iru ere rere kura, te reo o te uru. Weno, kua rongo ake rā i ngā wakaro, kia wakakaupapa tia mai e te I kaupapa nui, ki runga I te wenua nei, rā tēnei wenua o roto te roe o te awa tupu o wanganui, te ati aonui a pāparangi. Rā, kua nui peango ko te wakaro, ko te wale kōti, ko te wale pi mana me ti atu o ngā kaupapa wale, ka tū ki runga I tēnei wale, ka tū ei wānau ko tai, ki taua wā ira. Me te nui o taku wakarongo atu ki te kōrero, kua noo mai ko ngā uara me ngā mātāpono o te ao Māori, o tia no te ao o te roe o wanganui, ana ai ara ai iki tū I tēnei kaupapa, kia kōkiri pū, kia kōkiri māia, kia kōkiri pū ioio, tana aere I te ao nei. No rea, ka nui tonu tēnei o ngā pūrongo e tātou mā. Weno nā runga I tēnā e ngā kai tuku kōrero mai o ia pūrongo, tēnā rawātu koutou, anei mātou o te kupu o te uru te mi ake nei. O te anō ki te tini, ki te mano, e are mai ana, e mātakitaki mai ana, ko te koro wai tonu o te aroa tēnei, te wāriki nei ki runga I a koutou. Kia taunga manakitanga o te ao wailu o te kaaurunga ki runga I a koutou katoa, nā runga I tērā e te māngai pāo, tēnā o ki koutou. Hei pautuara o ki koutou, mo tēnei o ngā manu, ara kia kōkiri, ara kia rere, o ia no kia tere, tana rere ki runga I ngā iwi katoa. Nā runga I tērā e te iwi, ko ia tēnei ki runga ki roro, ki wa o ki roto, rire hau, pai mārire. Ko te reo, te take.